Субҳ бахайр ҷони онлайн. Номи ман Ризо ва ман имрӯз дар ин навор як рӯзи ҳаёти худро ҳамчун блогер, видеосоз ва ё эҷодкор нишон медиҳам. 2 моҳи охир одатан ман ҳар субҳ соати 9 аз хоб мехезам, тайёрӣ ба рӯзро мебинам, шустани дандонҳо ва ороши мӯи сар. Пас он аз дунболи қаҳва омода кардан мешавам. То вақте ки оби дар газ мондаам ҷӯши тафсон мешавад, ман чашмонамро пӯшида мехоҳам танҳо фикр кунам. баъд аз он ки қаҳваам омода шуд, ман реҷаи рӯзи имрӯзаи худро омода мекунам. одатан ман реҷаи рӯзи худро дар як коғаз менависам, то ки онро дар девор часпонам ва ҳар боре ки ба он нигоҳ мекунам, медонам ки чиро бояд дар ин вақту соат анҷом диҳам. пас он дар рӯи мизам нишаста айпади худро кушода ба эҷодкорӣ оғоз мекунам. сценарияи видеоҳоро менависам. барои мисол имрӯз ман сценария менависам дар бораи масрафҳои худ ҳамчун донишҷӯ дар ҷумҳурии Лаҳистон. ва боз дар дафтари дигарам аз рӯи одат якчанд чизеро менависам ки аллакай онро дорам. яъне ҳар субҳу шом ту бояд дар бораи чизҳое нависӣ ки ту аллакай дорӣ ва аз доштанашон шукрона мекунӣ. барои мисол яке аз чизҳое ки ман мехоҳам имрӯз шукргузор бошам, ин доштани ҳамин мишка аст. ба ҳар ҳол мехоҳам ки мишкаи аз ширкати Logitech дошта бошам, чунки вай босифаттар аст. аммо ҳей, бале, мишка имрӯз дар рӯи коғаз аст ки мо шукрона мекунем ки имрӯз ҳамин мишкаро дорем. чунки на ҳар кас аз чизи доштааш шукрона мекунад ва ҳамавақт мехоҳад ки чизҳои зиёде дошта бошад, ба мисли Чингизхон. хурсандӣ дар доштани як муш нест, хурсандӣ дар доштани якчанд мушҳост. албатта ки шӯхӣ мекунам. кадоме ки бори аввал манро мебинад дар экранҳои худ ё ки кадоме бори аввал меҳмон аст дар канали ман, хуш омадед. биёед шинос мешавем. номи ман Ризо ва бале тақрибан 3 сол мешавад ки ман видео эҷод мекунам дар YouTube ва бале эҷодкорам ҳастам ва яхело ин чизро эҷодкориро мегӯянд блогер ва маҳз барам имрӯз мо кардем ки як рӯз аз ҳаёти блогерҳо ва ман боварӣ дорам ки ҳар як кас бояд канали шахсии худро дошта бошад дар YouTube ва таҷрибаҳои шахсии худро ба дигарон нақл кунад ва чизе ки медонад ба дигарон низ омӯзонад, чунки метавонад ки ин омӯзиш ё ки ин таҷрибаи дигарҳо ба дигарон дарс шавад ва ба чизе низ омӯзон аз шумо. хоб, ман дар бораи таҳсил, технология, илм, саргузашт, саёҳат, IT ва албатта ки хусусан ҳаёти донишҷӯи худро ман дар ин канали худ бале ҳуҷҷатгузорӣ кардам тӯли як чанд солҳои охир ва бале ва ман имрӯз хостам ки як навор кунам як рӯз аз ҳаёти блогер, яъне чӣ гуна ман видеои худро имрӯз омода мекунам, чӣ намуди барномаҳоро истифода мебарам, чӣ гуна ман сценария менависам, хоб чӣ гуна яъне ҳамон рӯзи худро нақшакашӣ ё ки реҷаи рӯзи худро месозам, яъне хостам ки ба шумо нишон диҳам. ва ҳей, турам дар комент навис номи ту чист, чӣ кор бор қати машғул ҳастӣ, чӣ кора ҳастӣ, дар куҷо ҳастӣ ва албатта ки агар ки наворҳои ман ба ту писанд бошад, лайк гузор, комент навис, ба канал обуна шав. биё дӯст мешавем. бале дӯстои азиз, уҷа ҷои мусорпартои мост ва айни замон ман мехоҳам ки ба мағоза равам ва каме меваҷот харидорӣ кунам, мевагӣ ё ки меваҷот ва бале нисфирӯзии хӯрок, нисфирӯзӣ тайёрӣ ба хӯрок, нисфирӯзӣ. боду ҳавои ин кишварро ҳеҷ фаҳмида намешавад. айни замон пеш аз он ки ман ба мағоза рафтам, тобистон буд, ҳозир баҳор шуд. бале офтоб буд, айни замон борон аст. ман ҳеҷ нафаҳмидам. чӣ гунае ки шумо медонед YouTube ин платформаи писандидаи ман аст, аммо Udemy низ
платформаи писандидаи ман низ ҳаст. Чунки дар Udemy ман бисёре аз курсҳое ки вобаста ба IT, забономӯзӣ ва умуман чӣ гуна видео монтаж кардану расм гирифтанро ба ман меомӯзонад. Мас бораи ҳамин имрӯз ман яке аз курсҳоро омӯхта истода будам ки дар мавзӯи клауд суҳбат мекард. Хостам ки ин мавзӯъро дар вақти хӯрок хӯрдан ва хӯрок омода кардан тамошо кунам, чунки вақтро бефоида нагузаронам. Аммо дар гузашта ман ин гуна одатҳои бад низ доштам ки вақте ки хӯрок омода мекардам ва ё ин ки хӯрок мехӯрдам дар нисфи рӯзӣ ва видеоҳои YouTube-ро тамошо мекардам, пас он дигар намехостам ки ягон кореро анҷом диҳанд, яъне маҳсулнокии ман дар ҳақиқат ки паст мешуд. Барои ҳамин албатта YouTube беҳтарин платформа аст, аммо ҳар гуна наворҳоро ба ту пешниҳод мекунад ки ту агар ки онҳоро зер кунӣ ба ҳамон рӯзи ту тамом. Тавсияи ман ин аст ки вақте ки шумо хӯроки нисфи рӯзӣ мехӯред ё ки хӯроки субҳро мехӯред ё омода мекунед, як бора ба шабакаҳои иҷтимоӣ хусусан ба YouTube, Instagram ва Telegram наравед, чунки онҳо метавонанд ки рӯзи маҳсулнокии шуморо дар ҳақиқат ки ҷазир кунанд. Хуб дӯстони азиз, айни замон аз ҳама вақти душворӣ ва танбалӣ ма омад ё ки мерасад анамин вақтҳо, чунки вақте ҳастае ки ман бояд ба варзиш машғул шавам ва инро одатан дар як ҳафта 3 рӯз ва яке ҳафта 2 рӯз ва ҳатто яке ҳафта 1 рӯз анҷом медиҳам. ва бале тақрибан тӯли 2 ҳафта шуда ки 2 ҳафта 3 ҳафта шуд ки тамоман футбол бозӣ накардем. Аммо зал бале меравам оне ки ҳаррӯза не. Ман нақша доштам аз аввали сол ки бояд дар як ҳафта 3 бор ман бояд ба варзиш машғул шавам. Мутаассифона тӯли 2 ҳафта 3 ҳафтаи охир вақте ки бале дӯстон рафтан ва ман дига одамое наёфтам қашон футбол бозӣ кунам ва дига футбол бозӣ накардем. Ва бале мехоҳам ки ба ҳамун режими аввала баргардум. Барои ҳамон ин замон вақти ба варзиш машғул шудан аст. 1 2 3 1 2 3 хоб кани хила дар оина бинам. бале зебо зебо. Хубиш ин аст барои мисол хонаи мара ё ки хобгоҳи мара ки мо аллакай яъне зал барои варзиш машғул шудан аллакай дорем. Ман роҳгиро намекунам, хоб автобус намеравам, берун намеравам, аз ҳамин хонамон берун намеравам то ки ба варзиш машғул шавам. Аммо мушкили ин аст ки яъне ҳамун танбалие ки дар дохил аст намегузорад ки равӣ ба варзиш машғул шавӣ, дар ҳоле ки ҳама чиза дорӣ. Чандин бор ма гуфтагием ки дар ҳама қариб ки видеое ки суҳбат мекунем дар бораи танбалӣ ҳамин аст ки душмани асосии ту ин худи ту аст. Агар ки ҳавая ғолиб биёй, ҳама чиза ғолиб биёй. Барои ҳамон биёраем ба варзиш машғул шавем. Шиловния ба забони лаҳистонист ва ба забони тоҷикӣ мешавад ки бале зали варзишӣ ва бале ин ҳам ман дар ин ҷо айни замон ва ҳама шароитое ки барои мисол барои ба варзиш машғул шудан ҳаст дорем ва танҳо одаме лозим аст ки ба варзиш машғул шавад. Шароитҳо аст, аммо одаме бояд бошад ки ба варзиш машғул шавад. 100 солам гузарона шав агар орзуҳом амалӣ сайт пайто удалӣ дигар нестаю тари олмондора пари тари неста италӣ бояд ҳаво пари роҳ ба сустер бемис паспорт бевис актёр бе актрис аёр. чанда турник мезанӣ? Не дар ҳақиқат ки ма мехоҳам донистан шавқовар аст. дар коме навис барои мисол нама 13 та турник задам. дар асл 15 та мезанаму, аммо имрӯз 13 та. дар коме навис. Принцесса бе принц, панҷабе оринҷ, Флоренс бе Винчи, осмон бе заминчи, мистер бе мис, паспорт бе виз, актёр бе актрис, аёл бе сюрприз. Принцесса бе принц, панҷабе оринҷ, Флоренс бе Винчи, осмон бе заминчи. 100 солам гузарона шав агар орзуҳом амалӣ сайт пайто удалӣ. хоб дӯстони азиз, аллакай айни замон соат 4:25 аст бегоҳӣ ва ман яке аз видеоҳое ки мехостам эҷод кунам, яъне масрафҳои ман ҳамчун донишҷӯ дар лаҳистон ки бале сценарияша ҳамин саҳарӣ нависта будум ва бале яъне ана ҳамун
سیومکشا یا کی ویدیو گیریش علاقه با انجام رسوندم و این زمان نوبت با اون رسیده است که یعنی در داخل کامپیوتر گذاریم و مونتاژ کنیم و از شما میپرسه که هی ریزو آقا تو چی نمودی برنامه را استفاده میبری کدوم برنامه را استفاده میبری برای یعنی ایجاد کردن نوارها چون که برنامه امروزه ماست نام دارد یک روز از حیات بلاگر یعنی بلاگران آدمایی را میگویند که آنها ویدیو ایجاد میکنند در یوتیوب همین خلاص نه تنها در یوتیوب خیلی در تمام شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون بلاگر هستند بله ایجادکار نه و یا پروفسیونال هم اما پروفسیونال نیستیم در ایسا یا که ویان بلاگر هم همین ویدیوهای ما از یک خیلی ویدیوهایی که در تلویزیون هستند زیباتر هم خیلی در کامنت نویسید با اوتید که ما زیبا برنامه میسازم یک ویدیو میسازم یا که از تلویزیون بیایید ما شما رو در کامپیوتر نشان میدیم که چی نمودی برنامه رو ما استفاده میبرم خب سعید این زمان ما در کامپیوتر ما قرار داریم و بله برای ما همگی براستی بله انمی 1 2 3 4 تا برنامه لازم است تا که ما ویدیوی خود رو آماده کنم اولش این OBS است OBS Studio یعنی برنامه‌ای که ما لازم است تا که پخش مستقیم برم تا که تحصیل با من رو گذرانم و تا که یعنی اکرانی همین کامپیوتر خود رو بنوار گیرم و پس اون برنامه دیگر این برنامه کپکت است که این اوپن سورس یعنی رایگان است همه استفاده میبرن یگان مبلغ پرداخت نمیکنی و همه فونکسیون را دارد که برای من لازم است یعنی ما لازم است که روم ادوبه پریمیر پرو یا که دیگر برنامه را گیرم کرک کنم یا که دزدی کنم غارت کنم و استفاده برم نه ما همین کپکت کیفایه است و ایرا در همه جا استفاده میبرم در آیپد ما در این هم و در حقیقت زیباییش همین است که برای مثال تو میتونی همه چیز ببینی بله کلان است زیباست و همه فونکسیونی که ما لازم است دارد خب پس اون برنامه نوشن است که این برنامه را ما دوست می‌دارم سالهای سال استفاده می‌برم برای همه چیز برای درسام برای کورسام خب برای دانشگاه برای ایجاد ویدیوها برای مثال روزیت شورت ویدیو ایجاد کرده بودم که هیچگاه بیشتر از اون که لازم است سخن نگوی و اگر رویم در ویدیو پروژکت یعنی ویدیو لایه ها برای مثال قسم یکم کردیم اوپن زیر میکنی کشاده میشود بله کلانش کنم کشاده میشود این گونه و پس اون فلات قسمی داره روز برای مثال ایجاد کرده بودم و امروز در برنامه اسکریپتوش از زیر میکنی و پس اون بله یعنی چیزایی که ما لازم است اینجا داخل میکنم و در حقیقت که زیباست پس اون برمیگردیم باز با همین ویدیو پروژکت در نویسگی که کدام مثال موضوع است ما درباره آیتی درباره شورتس پابلیش مانوی او را داره که علاقه ما در یوتیوب گذاشتگیم اگر که این سراغ را زیر کنم طریق اتوماتیک ما را با اینجا میارد یعنی با یوتیوب میبرد تا که خدمت تماشا کنم بله در حقیقت که زیباست پس اون بله نوشن درباره صحبت کردیم و بعد از وای ما صحبت میکنم درباره براوزری که ما استفاده میبرم نامی بریو است و بریو در حقیقت که زیباست برای مثال آیتی آموز اینجا فوتو ادیتور است جای ایمیلی ما است درایوی ما است استودیو است یعنی همه چیزی که ما میخوام استفاده برم و این فوتو ادیتور است که ما برای مثال ادیت کردن رایگان هم استفاده میبرم ما یعنی برای یگان چیزا مبلغ پرداخت نمیکنم خب پس اون دیگری برنامه‌ای که ما میخوام چون تیم این کانوا است بله برنامه در حقیقت که زیباست و همه فونکسیونی که ما لازم است یعنی ما استفاده میبرم خب یک ویدیو نو ایجاد کردیم با قریبی در آیتی آموز میبرد یک دوستی خورد اگر که ما در روان کرد ولی یعنی همه این چیزا رو ما اینجا برای مثال مونتاژ میکنم ایواز میکنم در حقیقت که برنامه زیباست کانوا و بله همین خیلی در اینجا از کامپیوتر همین گپ خبر خب شما باز پرسیده میتونید که چی نمودی یعنی اسباب های تکنیکی که برای ویدیو رو آماده کردم من استفاده میبرم حاضر با شما نشون میدم چی نمودی اسباب کدوم میکروفون چگونه کامera بله خب دوستان عزیز چگونه که این زمان میبینید این رو میگویم میزیکاری ریزا گیویف و پیش از اون که آغاز کنیم بیاید صحبت کنیم درباره میکروفون من که نام دارد بویا یتی میکروفون که در حقیقت که زیباست سببی که من این رو خریداری کردم اون است که نه تنها برای ایجاد کردن ویدیوهای یوتیوب بلکه برای زنگ‌های تلفنی با زوم با مایکروسافت تیمز با همکارم
یعنی برای درس‌های دانشگاه که برای مثال آنلاینی می‌گذاشتن ماست برای ما لازم بود ان همین یتی میکروفون و پسون این اپل واچ ماستای که ما همه یعنی ویدیو ما سیونکا میکنیم با آیفونم که آیفون ما 12 هستک و بله سببی که ما اپل واچ دست میگیریم چون که ما میتونم که اداره کنم آیفون ما. خب پسون این تریپود هستن یعنی چوبچه که کامera را میگذاری و بله این کامera و هم پسون با یک کامera دیگه دارم این نام دارد لوجیتک که زیباترین کامera است که من خرید کردم تقریبا 100 یورو نرخ دارد قریب و 1080p است یعنی HD است و برای زنگ‌های زوم میتینگ‌های برای مثال آنلاینی در حقیقت که چی است زیباست. خب پسون این طرف نمیگذاریم که ما دارم یعنی اینا تریپود ایشان برای یعنی تلفن گذاشتن و آیپد گذاشتن و ویدیو را سیونکا کردن. خب پسون برمیگردیم با یعنی مانیتور ما که در حقیقت کلان زیباست و ما در این مانیتور همه ویدیو ما مونتاژ میکنم و نو خریداری کردم اینا تقریبا 2 ماه 3 ماه اما پیش 3 تا مانیتور داشتم. خب پسون برمیگردیم با روچکا دفتری که ما در جا شاید که نویسیم یک وقتا درباره مثلا یگان چیزی که در روی مثلا در اینجا کشال میکنم مثلا اینجا که در خاطر ما گفته. خب پسون برمیگردیم این کلاویاتور است این نام دارد کیکرون و در حقیقت که زیباست این هم تگی دستمانکشم برای دست گرفتن و اینا میگن مکانیکال کیبورد یعنی کلاویاتور مکانیکی است. پسون این عینک ها عینک نه بله عینک های من هستن که در چشم میمونم وقتی مونتاژ کردن ویدیوها. پسون این میشکه است که از HP بود با فکرم از اوش بود اما بعد از چندین سال استفاده بری زوایش گم شده است لوگوش. پسون این آیپد ما است که بله نسلی پنجم است آیپد ایر و بله زیباترین اینوستمنتی که ما کردم در آن همین بود سال 2022 و بله این هم اپل پنسیل است که ما هم برای مثال نوارها ما ایجاد میکنیم و یا ویدیو هم ساختگی بدیم که خریده که حیات من را عوض کرد برای تحصیل برای ویدیوهای مونتاژ ویدیوها برای همه چیز هم ایرا استفاده بردم میتونم و این هم برای مرا یوری میرسوند برای مثال نویسن سناریو. خب پسون بله چقدر که میبینه پایان میکنه این پایان میشود و این کامپیوتر ما است که ما برای مونتاژ همه چیز استفاده میبرم و در حقیقت که بقوت است و سال گذشته با نرخ 22-23 سوانی ما اینا ساخته بودم. و یک چیز دیگر از خاطر هم برآمد برای مثال این همون دوسکه است که پیوست میشود با کامپیوتر و همین چیزی که در ویندوز است یعنی در اکران کامپیوتر است. ما وقتی که درسم اگر که درسای من تماشا کرده باشه آیتی در آیتی آموز بله درسام میسازم و با طریق این روچکا و طریق این ما رسم میکشیم در بالای اکران خودم برای مثال یگان وبسایت هم میخوام نشون دادن یگان چیزای خورده که در کد نویسی است میخوام نشون دادن ما با یاری همین روچکا و همین بله میزی که پیوست میشود با کامپیوتر انجام میدم. با جز اون که من فوتبال بازی کردن و کدنویسی و آیتی و تکنولوژی را دوست می‌دارم همچنین با من ایجاد کردن نوارها ویدیوها و خصوصا مونتاژ کردن در کامپیوتر پسند است و برای مونتاژ افسانوی کردن با من لازم است که از همه چیزهایی که من رو خلل میرسونم دور باشم. برای مثال وبسایت هایی رو نمیکشم که مرا خلل رسانند یا اینکه تلفن موبیل خود رو یا اینکه آیپد خود رو همون چیزهایی که در روی میز من هست گرفته دور میکنم تا که دقت من 100% با ایجاد کردن همون نوار باشد. بعد از 3 ساعتی کار عمیق اکنون وقت استراحت کردن رسیده است. عادتا این وقت رو من با تماشا کردن فیلم ها و خواندن کتاب میگذرونم چون که وقتی که کتاب ها و فیلم ها در خود یگان حکایه دارند و این حکایه خصوصا معنی دارد یا اینکه غذای معنوی به من میدهد و یا اینکه مرا الهام میبخشاید معنی سری من را آرام میسازد. از روی تجربه شخصی خود من میگویم و الکی این عادت شده است. بعد از روزی دراز میخواهم که تنها یگان فیلم را تماشا کنم و اینکه کتاب را خوانم که یعنی معنی سری من استراحت کند چون که الکی من ارزنده هستم. از سر تا بگاه من کار کردم و اکنون وقتی آن رسیده است که باید که من استراحت کنم. اواتار 2 همین کینو اواتار بسیاری تماشا میکنن اما ما تماشا کردگی نیستم. امشب نقشه دارم که این کینو را تماشا کنم.
وقتی اون رسیده است که کتاب باید خوان. کتاب